Alas 3 di parbangon ng eku, andar nagluganan yung motor. May sa abandel, inyawat natadakulap mo. Nakita sa isang aribo, tay nang itulnokin ka, medyo na bakit di bagina. Ketya pulos mairupaan, ngem lang anati 50, mailasin di buksit na abartikero. Permit kuraken ka, kaminawan kapat patat muskul tarupam, uray laklakayan, ikapag pagpagasan. Kwarta laeng di gandag mo, kaminawan kapat patat beng tarupam, uray babaakan, ikapag patpatiraan. Kwarta laeng di gandag mo. Medyo na bakit di bagina. Ketya pulos mairupaan, ngem lang anati 50, mailasit di buksit na abartikero. Permit kuraken ka, ngaminawan kapat patat muskul tarupam, uray laklakayan, ikapag pagpagasan. Kwarta laeng di gandag mo, ngaminawan kapat patat beng tarupam, uray babaakan, ikapag patpatiraan. Kwarta laeng di gandag mo, kwarta laeng di gandag mo, kwarta laeng